Silavê var baş hevanno îro em ê çend nûçe ji we re pêşkêş bikin nûçeyên girîng ku hem Başûrê Kurdistanê eleqedar dike hem Sûriyê Rojava û hem jî Bakurê Kurdistanê. Hevalê Ronî Roha bi min re ye. Ez hema hevalê xwe bigirim jor û paşê jî em hêdî dest bi meselê bikin. Ronî merheba bi xêr hatî. Merhaba serçavê min silav rê ji bo te û ji bo hevalê me temaşe dikim. Gelek spas. Elewiyan xweserî îlan kiriye, dawa xweseriyê dikin, êdî em wê nîqaş bikin. Niha pêşî Dewleta Îranê li Sîstan Belûcistanê 13 kes kuştin, ew weke terorîst pê nasêkirin. İranê ragihand ku li eyaleta Sîstan Belûcistanê ya li başûr Rojhilatê welêt ku Belûc lêne bi giranî di operasyonekê de 13 kes hatin kuştin û ew kes weke terorîst pê nasêkirin. Hemû dewletên dagirker bi vî şiklî ne. Muxalifên ku ji wan nerazî ne weke terorîst pê nasê dikin, îlan dikin. Wekî din nûçeya deqeya dawî televizyona dewletê ya bi ser hikûmeta HTŞ ya demkî li Şamê diyar kir ku li nêzê paytext Şamê di êrişa hewayî ya İsraîlê de 6 askerê wan hatine kuştin. Êriş li herema Keswehê li Rojavayê Şamê pêk hatiye. Rayedarekî Wezîreta Parastinê ya Sûriyê diyar kir ku herîkem 3 asker li avahiya tûmena Çilûçaran bi êrişa dronê hatine kuştin. Li gorî nûçeya Sanayê jî li gundê Tarnaja ê li Platoya Golanê di êrişa İsraîlê de sivîlekî li wê derê jiyana xwe ji dest daye. Wekî din ev êriş hatiye şermezar kirin. Ev İsraîlê heta niha daxuyanî nedaye di derbarê vê êrişê de. Gelo hin kes hene li wan digere bi taybetî kesên ku weke terorîst pê nas dike em nizanin. Hevanno wekî din di bültena me ya vê êvarê de planên dewleta Tirkiyeyê ji bo kuştina Talabaniyan Bafıl Talabanî dibe, Lahor Talabanî dibe lê fitne fesadîkî pir acêb heye, komployekî pir ciddî heye. Bu komisyon asla ve asla altını üstünü çizerek söylüyorum. Bir anayasa değişikliğiyle ilgili tartışmanın yapılacağı bir siyasi zemin değildir. Burada tekraren ifade ediyorum. Herhangi bir anayasa tartışması asla söz konusu değildir. Çok açık söyleyeyim. Bir özellik tartışması, ayrı bir bölge tartışması, farklı ana dillerin resmi dil olması şeklinde en ufak bir talep yoktur. Yapılan bir barış müzakeresi midir? Değerli arkadaşlar, açık söylüyorum. Bu ülkede Türklerle Kürtler savaşmadılar ki barışsınlar. Kürt etnisitesi üzerinden terör gruplarını ortaya koyarak, bunları kullanarak Türkiye'de bir bölünme, parçalanma senaryosuydu. Bu komisyon asla ve asla Hevanno. Tişta ku Numan Kurtulmuş serokê meclisê di aynı demê de serokê komisyonekê qaşo hatiye wezîfedarkirin bi taybetî ji bo vê meselê çi dibêje heta niha daxwazekî ji civakê ji me re nehatiye ji bo perwerdeyiya Kurdî yan ji bo xweseriyê yan ji bo heremek xweser. Di navbera Kurd û Tirkan de heta niha tu carî şerçê nebûye ku aştî pêk were. Ev komisyon dibe ji bo wan kesan e kesê ku di encama fitne fesadiya hêzên derve de Kurd bikar anîne û dibin navê Kurdan de ketine nava faaliyetên terorîstî û dixwazin Tirkiye perçe bikin. Ev komisyon ji bo ji holêrakirina van kesan e. Kî dibêje serokê komisyona ku qaşo ji bo doza Kurd hatiye amadekirin. Serokê Baroyê Amedê dibêje divê saziyên dewletê bi zimanê Kurdî re li hev bên. Serokê Baroyê Amedê Abdulkadir Güleş di axaftina xwe ya li Komisyona Parlamentoya Tirkiyeyê de ragihand çareseriya doza Kurdan bi wê yekê mümkün e ku alî, her du alî, hemî alî bê tûsî nordarkirin û sansûrê xwe îfade bikin, bang li sazî dewletê kirin ku bi zimanê Kurdî re li hev bên. Komisyona hevgirtinê îro bi serokatiya Serokê Parlamentoyê Numan Kurtulmuş şeşemîn civîna xwe li dar xist. Serokê Yeketiya Baroyên Tirkiye, Erinç Sahkan û serokên Baroyên Amedê, Wanê, İstanbulê, Ankara, Betlîs, Hatay, Meletî, Merdin, Mersin, Sivasê ew jî di civînê de amade bûn nêrîn pêşniyazê xwe li ser pêvajoyê ji komisyonê re parve kirin. Serokê Baroyê Amedê Abdulkadir Güleş diyar kir ku Kurd tenê ji ber daxwazên xwe yên mafan wekî dijmin hatine nîşandan, daxwazê wan bi etîketên cuda hatine bêqîmet kirin. Divê ev komisyon zimanê cudakar ret bike. Civakê dîsa bîne cem hevûdû. Divê zimanê aştiyê, zimanê çareseriyê, zimanê nirxên gerdûnî yên hukukî û demokrasiyê bi têgihiştinekê berfireh bi pêş bixe.
نبونا خطبه کردی ده 8 زمانان ده کو سروکاتیا کاروبار اولی دیانت وشاندیه جبو کردان روشکی دلیشه دوی پارلمانتو وکی سازی هری بنگهین کو دنگ گل و دنگ ملت قاشو د بکارانی ناوی زمانی ده اینیسیاتیف بگیره سرخواه و دستوری بده باسا زمانی کردید که اف هلوست جبو نورمالیزه کرنا کردی و جبو بوینا زمانی آشتیه دکاره به گاوه که پر بقیمت لازمه مافی پروردهیه به زمانی دایی که ای کردی وره ناس کرن دوی دولت همو سازین دولت به زمان کردی را لحف بین چیکرنا دستوره که نو یا بنگهین ایدی پیوستیه که دیروکیه لازمه دستوره که لسر لحف کرنا جواکی که آزادیانش خوره اساس تگره هر کس بکاره بخواه که همولاتیه که وکهف ببینه او وره چیکرن دبیجه سروکی بارویا آمده کرم که رونی روحا گوتنیته يعني تشتي نمان كمش دبيجن يعني زبيقي كان يجرو هناك زيادة بوليتيك تلقى ما مستاز دبيجة تشتي دليم دبيجة از نبيجن از يجرو هناك وقت عن رو بمناطق دي نابازن نورن تشتاب بيجن يجري دبيجة وقت زانا وقت كسين زانا بدر لقام بيش كاز يجرو هناك تلقى tabii ki nabara riberi gelek rezu çalan devlet Çin'i kaçtığını hamile lixalan ne hakime yani nikaşçıya ev alu ver an ev prosesa açtığı amcarat bejin devlet Türkiye bejin ve Türkiye beteror Andrei ve da navaroka ve da çeye çte nikaştırın emzanın ama işte emzanın liber çavaya ev sedema ve ev hoca despe bu mesele Rojavayê Kurdistanê bû. Konjektörê li rojhata navîn derketibû holê û divê çe rastiya Kurd ya rojhata navîn êdî dewleta Türk nikanî bi ser wê binixamta xwest bi hawakî vê têk bibe hem têk bibe. Lêbelê Rêzo Calan jî mirovekî zîrek e yanî emrê xwe daye vê meselê wî jî ev derfet وكويجي برياني زمان ماسي جارانا ربيعي حال وقت مذاكرة ماسة ونقاش بستيه او جي نال سر ماسي ابتي نقاش كرن فقط نافروكا ويتشيه چوايه براستي مروف كان قالك تشتاب بيجي فكري خب بيجي نريني خب بيجي ان بيتشي هناكي اناليز بك تشتاب بيجي اما وين نت جدابه لي بلي نيتا دولتا ترك بي داخليا نمان kurtulmuş hem Saroki Komisyonu hem Saroki Parlamentoya Türkiye eşkere yani devleta Türk zaten bedel yapmadı bejder yani tek Arman cami ne mesela kurdu ama Kürt nameda pırskırık çene bu yetüneye şernine da aştı hebe u je tevgara Brez Öcalan an tevgara Kürt radibeyşe ne Kurdun Kurda bu kartinin vaka maşa dibêçe hêzên derve Kurda bu kartine em dixwazin çawa wan vaka bibêjin entegreyî civakê bikin. Lê gotina entegrasyonê jî rojana herkes nîqaş dike gelek civaka Kurd ev gotin da ku Öcalan karanî rêber Brez Öcalan karanî xelk pê hesiya an hinek hîn لێکۆلینی dikin ama gotina entegrasyon yên hinekî bi zimanan zanibin an ji cîhana dibêje cîhanê agadar be gotina entegrasyonê ji kuda kartê Armanca wî çiye çi mesele ye tiştekî dûr û dirêj em hemî zanin yani em tedî dibêjin Kurd ne Kurdî berê ye na Kurd Kurdî berê ye ez dema îro em hemî lê dinevin Kurd kêm zêde Kurdî berê ye galî bavê wan çawa dibê çe li cephên li enyên şeriyên Yemenê an li yên Xîzanê والحاصل كان قفقاس سرما دمرن كردي سكين زيدا او كرده ليبلي كونجكتور نو كونجكتور جهاني دي كردا حسيايه كردا داعش تكبر كرديرو قضا نتوي يك هناك جهاني شوكينه كرد لهنگه جنا كرد لهنگه يال قوباني شركريه يال رقاي شركريه يال چاين كردستاني شركريه يال تبقاي ويال دير زوري شركريه لهنگه رو لهنگا هر کسیه لورا اما اف دیسا خویابو اف چید بجه خویابو دولتا ترک کتیه تنگیجی سیاستا اردوغان و دولتا اردوغان جی politika kaosیه yani tu tiştekî bidin kesî an tu tiştekî bêjin dibe çe bikenîne politika kaosîye
هم Türkiye kaosa ki derdixat nava kaosa dixwazin mahsiya ki bigire û heme Erdogan jî weke kes di siyaseta nav Türkiye'de kaosu derdixet ji kaosê xwedî dike. Lê belê xuya ye dewlet yani Erdogan yê textê wî ji bo wî her tişte li hundir jî ketiye tengê. Yani di qada siyaseta nav Türkiye'de jî ketiye tengê. Rûnê emenek bahsa Sûriye bikin. Li wê derê Alewiyan jî dawa xweseriyê kir. Vê nîvrê min bernameyek pêşkeş kir. Tê de Şêxê Durziyan pir vekirî dibêje heta niha me serxwebûn nedixwest. Piştî êrişa bixwîn ya li ser herema me êdî em nikarin bi van însanlara li ser aynî dewletî di nava aynî dewletê de bijîn em dixwazin cihê bin em dixwazin cuda bin. Îja piştî wan niha êdî Elewî jî derketine ez bawer dikim di nava xwe de encûmenekî sazkirine komîsyonekî avakirine komîsyona rêveberiyê wekê çawa ku destpêkê beriya du sê hefteyan Durziyan ew komîsyon ava kir encûmena rêvebirina herêmê ve tê de wezaret hene wezaretên herêmî ne navê wan ne wezaret e lê belê ew e yani çi dibêjin li gorî xwe bi nav dikin. Ji behra spî yani ji laskê bigire ji behra spî hetanî derdorê nêzî dibêçe Şamê wan jî herêmeke weke bibêjî xweser îro saet derdorên heftê Bakurê Kurdistanê wan jî ev xweseriya xwe îlan kirin lê belê hîn nû he fermû dewam. Ev laskê vê derê ev peravê avê komple Elewî ne. Bi taybetî navê Tartus Laskiye derketibû pêş li wê derê komkujî pêk hatibû ama ev herema ku hûn dibînin di navbera Hatay ji Hatay bixwe jî Erebên Elewî ne. Hatay bixwe jî Erebên Elewî ne. Paşê ketiye ser dewleta Tirkî li wê derê bi fitne fesadiyekî bi dest xistin. Ama vê jî bibêjin Hatay hemî Hatay ne Elewî ne Hatay pirê xwe jî Kurmanc e yani em divê re hinekî heta dikin Hatay hemî ne Elewî ye Elewî Sûrî ne. Hatayî gelek deverên Hatay Kurmancên dîrokînê Kurdê me Elewî lê dijî Kurdên Elewî Kurdê me Qizilbaş lê dijî. Hatay herê çiyayê Kurmanc dibê çi dikeve wê herêmê welhasıl çiyayê Kurmanc niha Türk jî re dibêjin Türkmen daxe welhasıl çiyayê Kurmanc jî dîrokî ew jî xwe dihêne zaten ew herêm dîrokî hêlek xwe Erebên Elewî ye hêlek xwe Kurd e. yani binêrin Efrîn Hatay li vê derê Efrîn di navbera Hatay û Entabê de ye. Efrîn ev der Efrîn e niha dagirkiriye yani Kurdê me jî dikarin li her derê hebin li vê derê ama Ermeniyê sürgûnkirî jî hene li wan dere. Hejmiyareke Kurd xwe cî li wê derê hejmiyareke gelek mezin ama yani dibe ji Erebên Elewî bêtir li wê derê hîn jî li vê derê ne. Ji bo em bizanibin di navbera Hatay û Lublanê de ev cî her du girî jî yek Hatay yek Lublan di navbera wan de Elewî hene xweseriya ku dixwazin îlan bikin li vê herêmê ye. Piranî ew li viran e. Wextê ku wisa bibe ev cî girî li jêr hûn dibînin Swêdayê cî girî vê derê Swêdayê ev re girê Golanê ye niha dibin hakîmiyeta İsraîlê de ye ev jî Lublan e. Wê demê çi dibîne Rojavayê Kurdistanê û herema di destê Heteşê de hema dibe weke hev. Lê avantaja di destê Rojavayê Kurdistanê de zêdetir e. Hemî xaka Rojavayê Kurdistanê ji deriyê Ebu Kemal bigire heta Kobanî hemî heremên ji bo çandiniyê ne. Belkî Ebu Kemal dêre zorê heremên çandinî pirtû nebe li wê derê hinekî çol e lêberê li Bakur ji Qamişlo bigire hatta Kobanî hatta Hesekê vê derê hemî heremên çandiniyê ne. Efrînê jî ji bîra me ke çünkü herema Efrîn yani Kurda derbas be Efrînê ew ji herema Kurd e herema bajarê Kurd e. Ji bo tu Efrînê bikaribî daxilê nava Rojavayê Kurdistanê bikî dibe ji vê derê korîdorekî vebe. Korîdorekî binêrin Devleta Türk Kurda kiriye niha destê devleta Türk yani destê çetê Smolay. Dêrhev bir heta Helebê ji Helebê paşê derbasê Şehbayê dibe Şehba Efrîn. Ev der eger tu bikaribî korîdorekî vekî wê demê tu dikarî ji axa Efrînê fayde bibînî ji bo Kurd û Kurdistanê ji bo herem ji bo milletê Rojavayê Kurdistanê. Ama heta ku korîdor ve nebe li wê derê weke giravekî hinekî di zehmetiyê de ye heqeten.
نها اف روشك علوي تيدانه اف مسئله کی جدیه رونی علوی یعنی وقتی کو خسری اعلام بکن پشت خودن کیجان ولاتی کیجان دولت پشکری دوام ما قلت يا سوريا بروجيكتور عاد بهرتن يعني اسرائيل كالدوري وهروها بطيبه اسرائيل كالدوري يعني راس امريكا هي انجلترا هي فرنسا هي اما يه دبيت سنغافوره مرتال يكمين ريشي تركيا كرتي بجات تدي بالغين سوريا اكم تركيا مهندسي قامتي قشان قسم مدري نهبه دبيت نهبك الويدري إسرائيل اللي خص حتى تدريتي قلتن الويدرين أنظام ميتيج تاعك والعاصم إسرائيل الويدري بريارة أشكالك وهذه داوية كذا زيادة أشكالبو اللي يعني خطوي صورة سوريا د سويدا والحاصل جريج بوي سويدا بسر كذا جبوي روجاواجي بسر كذا حوجية بلزة علوية وانجي دبيتش حكومي سرهبرا اللي بلي علوي بشتوان هتبوش كسن علوي نها راست اموي هرما حقوس نشان دادن اما او حرم يكسر نا علوي نحمي بهفرانا نبهبي يعني ام بيجي باجارك انا هرم كتب بيجي حمي وك علويه نوصايا يعني سنين نظان علوي نظان اما هناك بهوي كيدروكي او هلا بحر سبي اخا علويه يعني زيده هجميره علويه اللي زيده استريكا علوية هو يدري قصاصنا كربون لولا حتى يعني قصاص بكن دولة تركيا وحتى شيء يشترني وقتل عامك مازال الرومان لي بلي قيايا هزينا نتوي وكان فرنسا وك إسرائيل جبوي هم اف تشتي جبوي سوريا دخازن بيكوره تشتي جبوي سوريا دخازن بيكوره شيء سوريا كك 4 parçaya عولداجي بلان ذاتن هي 4 parçaya علوي درزي كرد وعربين راديكاليين سني يعني ابي نهاد جولاني سركشيا واندك تركيا جبوي روني السيرفي نشي باشتر خويات كي حرما علوية بلي لبنان او جي كسكي علوي جهاتا يشواكو ما باسكرو براوافي قومبيله تمام عينه وصايا وصاجي دوري بيا خريطادن يعني او جي خريطادن جي نظرياتن جي دستي كردادا يعني حوجيه بيشروجي دا هدف كرد خيال كرد او با حركي حلبي حركي يعني حلب كده جي حلب اخا حلبي اخا يا اخا كردايا والحاصل دوي هوادا حد دين بعرس بي الجيزر حزارو نسود بیست دو دیان ده هاتیه چیکرن لی دی ساجی لوی دری خسریا درزیان بنرجی درزیان هبیه جوی دمی و هبیه درزی نه ایرانه درزیا کردش فرا وک پیشن گرتن وک میناک گرتن وانجی حکومی سر هفرن و گوتنا مهلن و کسی رادیکالتی که بنا فهمه میخواد پاریس بهوا کی هاتن كتنا خوان لي بقتل عامك مزرنا برومان يدي القضاء نابنا تويتا جديد نا يعني سوريا بفيها ونابا وإسرائيل جبلية بربي إسرائيل دكا وحتى ني لشكري قد جار دبا ويهرمي وك أوبراسيون كن بيكتنا وبسبب دكا ودما د سويدا دا وقتا شتنا إيريشاني سر سويدا جهاني ديت يعني نابا دولة سوري یک پرچه یک دولت یک شمندی بره و هر یک ارتش بره و هر تنقلیه والحاصل باور دکم هزی نابنتویجی کردجی درزیجی و یعنی بانگل علویا بکن حیران هنجی رابن سرفه دبی چه اف تشتیج بوی سوریه ام دخوازن هنجی بخوازه یعنی اف جی بمقتاریاتك نابه يعني دبي چه نا انتگره ببونو برا سوريا یک پرچه و نظام وی هوا نابه يعني بليه و فدراسيون ريا سوريا فدراسيون گاف روج این در کفتش دوان روجین داوی ده امریکای زمان خو گوهراند برید گوت فدراسیون قط نلگوری هرمه نها دست بکرنه دبیجن تشتکی وک فدراسیون ممکنه توماس باراک نها حقیقتا حتیه نای حس کردن یک جوان کسانه کوی لروجاوای کردستان لسوریه و للبنان نای حس کردن یعنی خو ندا قبول کردن به شکلی کی هتش جولانی جی حزناکش برکو او سیاست دولت ترکیه تینل سر هتش فرض که بیا وکی بردف که دولت ترکیه کرد خوشی حزناکن
نها ایدی درزی جی لبنانی جی حزناکن و دو ایرش کر سر روزنامه‌گران جوان را گوتون حیوانن بکار حیوانتی افکار نامشه روزنامه تناویش خوش بر حیوانتی خو کتیه وی حالی وسه حقارت للروزنامه‌گران و لملت روزنامه تناوین کر تشت از فکرت مرخت کم حاطنا و هیئت نو جان شاهنه بارد کم سناتور امریکی او جیج دموکراتانه یعنی نه آلیگری ترامپ رخنت که سیاست ترامپ او هاتیه به مازوم عبدی را پر هدیتنه که تایبت بکانی همجی الهام احمد لکلکوی بو هبونا الهام احمد مساجه که سیاسیه جبر کو وقتی کو مسئلین عسکری نقاشت کن تنه گازی مازوم عبدیت کن قصده اپراسیونه او جی اف جانک بره علا قدر نابه سناتور نایب مسئله عسکری را علا قدر نابه از دبیجم خی دهودیتنا به هیئت روجاوا و هیئت امریکی تا تشتیم پر گرینتر هاتنا نقاش کرن اما نها اشکره ناکن جی هودیتنی جی مهمه لعمانه دبه کو سیاسته که نو ام ببینن در روزم پیش میده رونی د پاش پرده الگوری از جی فهم کنم د پاش پرده ابتی میشاندن یعنی وقت گفت ایرو وقت کرد و اسرائیل هفته ببینه یعنی روجاوای ریبرین روجاوای کردستانی و ریبرین اسرائیل هفته ببینه و العمانی هفته ببینه و به تایبت جی و به هاوی نافبریا امریکا به هفته ببینه محتملا هفته به یعنی د پاش پرده هم چهات دی چه پاسپورت گازی دکنم د بیجه نه یعنی برا کرد و اسرائیل یک کیم بجی اتفاق و اول بندیک و چه کنیش بوی برجواندین کرد ریبرین کرد جی نه گوی خو کرناکن یعنی اویش بول دا قاضی گلی پرگنر محقق د پاش پرده دا تشتک پیکتی و ابتکری و هبه کردش بوی که بیگلی قبل خلاصی چه ریباز هبه از باورم دشوفین الهیل که به وجوی عشقیتی مشان نابرا ترکی یکش بوی ترکی تمامی تاکو روجوای کردستانی خرابه به لیبلی ریبرین گلی کردشی باور دکم اوی دبب یعنی باتش بیجن ممکنه و از بموی وصابه آدن او گوهرتنا د زمانی توم باراک دا اگرسیف بونا توم باراک نجریزیه یعنی بتایبت اگرسیف بونا وی ویا یا تشتین توم باراک دخست نبو و توم باراک جی دی از بخواد وی باوری دامم یعنی تو اگایک مشتر کنین اما انالیزین از دبینم توم باراک بخسته که اردوغان تاین بو ها ترکیه نک یعنی امریکا ترامپ دی او تاینی ترکیه کر از باورم بری اول ترکی تکلیاوی و اردوغان هیه یعنی او کس لیتی بخسته که اردوغان وکهات بو برپرسیاری کنسولوس امریکا یا ترکیه و همان دمیجی یه برپرسیاری وی مثلا سوریه آدن چیه توم باراک عربی لبنانیه و عربی که نجات پرسته او کس ناتن جکرده حسنان که او دیاره او جکرده حسنان که هله که جی تکلیه قنن فینانسی تکلیه قنن یعنی دی بچه مادی به اردوغان رهنن لیبلی تشتک لحولی بو ایدی کسی که نکانی بو یعنی دی بچه سیاست مدارین امریکا ای پنتاگونی ای امریکا نکانی با قبول کرا کسی که از باور دکم ریبرین روجاوای کردستان جی افکس شکایت کرن یعنی افکس نرازی بونا خوا آنین زمان داره قیبی کسی دا افکتشتی ها هم پنتاگونی و افکتشت هم گیها کشکا سپیجی و نه باور دکم اسرائیل جی همان تشت وانجی آنی زمان یعنی افکس چونکه تی بیراته به هوای که ایریشی اسرائیل کر یعنی وقت اسرائیل گلوه داری دولتی بهیز ناخواسته ویجی دولتا بهیز دخست یعنی سیستما پرگالا هین عثمانیا دخست دگاه دما عثمان الوی دری اشتیه بود ولی حاصل افتیشتی که اسرائیل قبول بکه نینه اسرائیل بی قبول نکه او ده جوینا وان شامی یا ریبرین روجاوای کردستان جیتی لگو به هوا کی به زمان اردوغان او کستفگریا یعنی شکردار دویج کام چه دخوازن اون دولت دخوازن اون چه دخوازن فلان و فلان ولی حاصل او کس به هوا کی دی ترامپ جین کانی وی به پاراستا جبرگ اوجی دیپلماسی به زمان دیپلماسی ترامپ جی نکانی با کسی پاراستا به تخمین من داویا راجی یعنی میگه خالی خست هم لوی سیاست ترامپ خست اسرائیل بود یعنی اسرائیل مثلا با درزیا دا
سکنه که گلک کرد و بریار نشان دا و شون دا از دویجم قی ایدی فهم بو یعنی لسوریه تشتی او کسو اردوغان و دخوازم ببسرین تیک ناچه سری آدن دخوازم بالی بکشینیم سرویا yani tedî dem dirêj dibû divê pêvajoya Sûriyê dem dirêj dibû me digot Kurd em ditirsin Kurd wenda bikin. Lê belê konjektör hat guhertin ev Tirkiye nelbendî bû. Ev konjektörê hat guhertin jî Tirkiye yani kiriye metrisyakek mezin Tirkiye di tirsek mezin daye ji ber ku Tirkiye digot tamam hêdî her tişt bavê min dibe vayê pêvajoya aşîtiye ez dimeşînim ama pêvajoya aşîtiye binga li ser Rojavayê Kurdistanê da ku entegre Şamê bibin û da ku li wê derê statûnê îlan kirin yani an xweseriyakek an dibeşe federasyonek lê belê ev tiştê Tirkiye jê tirsiya wê were serê Tirkiye ji ber kesek bi vî hawî vê Sûriyê qebûl nake bi yekemîn İsraîl Almanya li pişt e İsraîl her çi xwase niha dibêje Fransa gaze gotiye ji bo Gazê ji bo Filîstîniya dewletekê dixwastim dîsa newsaye li paş perdê newsaye Fransa li pişt e û her wiha bi hêvza xwe xurt e tiştê İsraîl dixwaze wê li Sûriyê pêk were ev tiştî ji bo berjewendiyê Kurd e yani hewceyê em vê jî bibîne. Kurd Alevî Dürzî li Sûriyeyê eger raya xwe bikin yek dikarin kontrola xwe ya li ser Sûriyê zêdetir bikin û siyaseta dewleta Tirkiye bi temamî vala derbikin eger piştgiriya Amerîka û İsraîlî jî bigirin. Yani mümkün e bibin yek hedefa xwe armanca xwe bikin yek. Seknavan meseleye yani mesela sekna Dürziyan îroja herkesî xurttir e. Dürzî eşkere derdê xwe tînî ziman û çi dixwaze tînî ziman û divê bê wê bi tahwî em tu tiştê qebûl nake ya mirin ya jî em ê xwe biparêzin me dît ev kesana hatin hîn jinên Dürzî wendanin hatin nexweşxaneyên doktorên kuştin doktorên ki ew jî derman dikirin em jî derman dikirin. Velhasıl sekna yani sekna ve hêzana pir mesele ye. Wexta xelkên Alewî yani rêveberên Alewî ew jî wek Dürziya bisekinin û Kurd jî niha pêve Kurdan berê hinek tişt digotin ez dibêm qey konjektör hat guhertin hewceyê Kurd jî gotina xwe biguherînin. Çima gotina xwe biguherînin? Sûriye ne Sûriye heftakî berî Sûriye ne Sûriye heftakî berî lewra îdî na tamam em jî dixwazin entegre bibin lê na ama bi şertê em ê hinekî xwe biparêzin nabe. Na îdî yani bi hewayekî Sûriye bi yek perçe Sûriye bi yek perçe nare serî. Hewceye federasyonek ji bo Kurdan hebe ji bo Alewiyan hebe û yek ji bo Dürziyan û yek jî ji bo Erebên Sunnî hebe. Yani çawa mafê Kurd giring e mafên Erebê Sunnî jî giring e. Yê dibêje ez Kurd hes nakim ez naxwazim te pergala Kurd bijîm a Dürzî bijîm wan Alewî bijîm mafê wî jî hewqas giring e. Ha ji bo Kurdan tiştekî pirî giring mesele heye. Em ji bîra neke Rojavayê Kurdistanê wê bibe klîta hemî pergalên perçeyên Kurdistanê din yekên dijmin neyaran dakiran perçekiriye. Îro Rojavayê Kurdistanê çi bê xwestin û çi polîtika bê ajotin û çi bi dest bikeve an bi dest nekeve ew ê ji bo qedera Rojhilatê Kurdistanê ji bo qedera Bakurê Kurdistanê wê weke mînak be wê weke mînak be. Dema îro Rojavayê Kurdistanê Kurd federasyonekê bi destê xwe bixin belkî îro ne ama 10 sal din 20 sal din Bakurê Kurdistanê mecburiye dewleta Tirk jî wê hêlê de gafê bavêje. Zaten lewra dewleta Tirk hebûn û tunebûna xwe kiriye Rojavayê Kurdistanê da ku Kurd li wê derê tiştekî fermî bi destê xwe nexin. û wexta li Bakurê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê li Başîrê Kurdistanê ev hersê perçe statiyak wan wek bi federasyonek hebe Rojhilatê Kurdistanê ne hewcî tu bixwaze Îranê bi xwe ban teke wê bibêje heyran were. Rêveberiya xwe ser Rojavayê Kurdistanê êdî piştî vê konjonktûra siyasî zimanê xwe jî daxwazên xwe jî dikare biguherîne. Peymana dehê adarê tu dibêjî giringiya xwe parêz e yan dibê were ne derbas dare. Anha Tirkiye li pê wê peymanê bireve. Tirkiye wê bixwaze o peymana pê were. Colanî wê bixwaze wê li pê Rojavayê Kurdistanê pê mazlûm Kobanî bireve pê rêverên Kurd bireve ama ez dibêjim qey konjektûrê
درگی چرگی درزی رابون سرخه قتل عام درزیات چی بو ایروژی وای علوی دبی چه قصریا خو اعلان دکن او هات گهرتن کردستی وی پرخورد بویه کرد وقتا ببی جنا حیران از فدراسیون نافذم وقت دبی چه منطقه لهم برم تدی دوم دگو فدرالیزم وقتا ببی کنفدرالیزم فدرالیزم دگو وقتا بنا نافذم چی گیدنم از پاکی من ببی مفاصله نافذم نانا رهبرین روجاوای کردستان ده نناوندی بون ده اصرار دکن نناوندی بون بناوکیتن فدراسیونه نها رونی دوان دقیقان ده هزین اسرائیل جه هوا و ارشی دردورا شامی دکن گند تینه بومبه کرن هم تاخین شامی هاتنه بومبه کرن که من درین دقیقین پیشمده نوچه بر بی کدری ودشه آگاهی نوارن از هوالا را پر بکم نها از دخوازم اینه که ام بحثا باشوری کردستان بکن مثلا که خطر هیا باشی ام دیسا ودگرم مثلا پلان و پروژین اسرائیلی ده درباره سوریه ده نها سیاست اسرائیلی یا سوریه سیاست ترکیه سر و بنکر اب هر دو دولت ده جنگی دانه لسر سوریه وقتی که سیاست اسرائیلی بسر که به منفعت کردان چنه آت ترکیه بسر که به منفعت کردان چنه دبی امانه کی مقایسه بکن بدن بر هفان نو از جالیک و نوچین دقیقین داوید نیرم که ایرش حتی کدری دچه رونی از اشترا نوچه اوی بخونیم نوچه بافل طالبانی آمدکارین دولت ترکیش بو سویقاسته کی باشه اما بریوی اتخوازم ویاجواره بخونیم وی روژه تیبیراته من به رمضان کریم را برنامه کی تایبت چیکر درباره عراقی ده هشتی شعبی نورمال دویا بو وکی ارتشه که فرمی وره اعلان کرن ده پارلمنت وی ده دنگدان وی چه بیا به با ارتشه که فرمی اف پیشنیازک بو چه بو پیشیا پارلمنت وی ایرو گوهرینه که چه بو او جو وکی دقیقه داویه حکومت عراقی پیشنومه یاسای کو آرمانجا وی داین استاتوی که یاسایج بو هشتی شعبی بو بطال کر ev peşnume yasa gihişti bu konaxa dengdan edi li parlamentoyê haşûn ve hatiye vekşandin. Ev biryar ji ber gefên muhtemel ên cezayên aborî yên Amerîkayê ne. Amerîka gotiye eger hûn di yasayê re derbas bikin ez cezayên aborî li ser we ferz dikim. Serokvezîr Mihemed Şiya Sudanî di civînekî de şiyariyeke tund daye gotiye daye hevalê xwe. Eger ev pêşnûme nevekşandın cezayên giran yên Amerîkayê dibe ku Iraqê wêran bikin Amerîka tenê bereyên aborî dikare Iraqê felş bike. Bi vîya wê biryara vekşandina pêşnûme yasa hatiye dayîn pêşniyaz yasaya heştî şehbî ji 18 maddeyan pêkte di pêşniyaz yasayê de heştî şehbî weke beşekî ji hêzên çekdar yên Iraqê hatiye pênasêkirin bi fermandarê giştî hêzên çekdar ve hatiye girêdan هشتی شعبی پشتی درکتنا رخصنا داعشه ده سال 2014 ده به فتوای رهبری شیعی عراقی علی سیستانی هاتبو آوکرن بودجه هشتی شعبی هیه سال 2024 4 تریلیون و 500 میلیارد دیناره لگوری یاسای بودجه هجمار اندام هشتی شعبی جی 238,075 کسه یعنی بفکرن دو قاطع بقاسی هزین قصدینه 238,000 insan. Na ev yasa hat vekşandın. Başa li ser vê tiştekî dibêjî bibêje nebêjî em behsa bafil Talibanê bikin. Tamam kin ez vê bêjim anha na mesele yek ev tedî Aleviyan xweseriya xwe îlan kir kî li pişt e ev pir mesele ye. Ji bo yê bi ser bikeve û bi ser nekeve pir girîng e kî li pişt e. Heger İran û Hizbullah li pişt be bi ser nakeve. ليه هاجر إسرائيل بيشبه وبسر بكذا مثلا نظام çünkü دما هاجر إيران بهواكي زوري ذاتن إسرائيل إيران جوه هرمي در خستية هاجر إيران دي صبريان علويين ويدري هاجر كل ويدري بكهيز البروجي بسر ناكبه أزورم حشتي شعبي دما كدريج ده هدفها كده يا ده هدفها إسرائيل نوع أمريكا ده هدفها إسرائيل هشتي شعبي هي هشتي شعبي تشيك كريه صاص كريه والحاصل ايراني كريه وقديهز هي ضاويه داوي ايران
هشت شعبی ده هدف اسرائیل دایه هگر آقا سوریه اف کریسینه کلی دبی چه چاره سر ببه و پرگالک لوی داری رونه برین دولت ناونتکوی تایبت اسرائیل لعراقی یعنی لعراقی فینال نهاتیه لیستن لعراقی فینال که بیلیستن دا که تمامی او هرم صافی ببه و ایجاری هیدی فینال مزن لإیرانی بیلیستن یعنی لورا هشت شعبی باور ناکم نابکن خودیز قبول که یعنی نه امریکا بی قبول که و نه اسرائیل بی قبول که و آدیجی دبه امریکا و اسرائیل جی پاش پرده دا آلیکاریه بده دستگی بده داکو بکن خودی هز ببه سدم داکو ایریشین عراقی بکن اما نه اف هر هز نه اسرائیل و نه امریکا جی نه آماده یه یعنی دب جهله که غزه شرط دومه و هله که الهمبری جولانی و هرمی شرط دومه نه انیا که شر کدن و نکن اما هگر افدر صافی ببه انیا شر جی شر لیوه و عراق به عراق کرک نه و دیزاین ببه و به تمامی ایران جی سوریه هات پاکش کرن جی لبنان هات پاکش کرن گرک جی عراقی جی پاکش ببه لیبله هین دمج راهیه زوید تمامه مالت اوا ام درباسی مسئله پیلانا ترکیه کشتنا طالبانیان ام باسا ویه بکن هوانو نها نوچه به شکل کی پر جدا هاتیه نویساندن حیفان پی هات آسایشا سلیمانیه پر شاش شروعت که مسئله از همه جوارا بخونم پیشی پلان دولت ترکیه جبو کشتنا بافل طالبانی دزگه آسایش هرم کردستان کمکی تثبیت کریه کمکی کسان تثبیت کریه که دناو آمدکاریان دانه جبو کشتنا بافل طالبانی سروکی یکی تنشتمانی کردستان ینکی ev وسایه از همه ویا راکم بلا باشتر خویا بکه دخوازن و بخن ستوی آلیگرین لاهور شیخ جنگی سروکی انیاگل کمپلوه که عجیب هیه آسایش هرم کردستان جوه کمپلوره دبه آلت نه امشکره بکن چما هن کسی که قاشو اف پلانا کشتنا بافل طالبانی آمده کرنه لخواه مکر هاتنه چوا یعنی اطراف کرنه یک جوان کسی که هاتیه سوجبار کرن ده ویدیوی که ده داخفه جیروکا بویره دبیجه چوا دبیجه دو سگوانین me برن نوا یک جی پروژه نشتجیه بونه پلان او بو ام پیشی بافل طالبانی بکشن پاشی جی به درونان ایریش دباشانه بکن یعنی او جی کو مالا ویلی ویدره دزگه ها آسایش هرم کردستانه کو ناوند ویل سلیمانیه لسر مجاره داخویانیه که بلاف کریه نا از دبیجم دزگه ها آسایش هرم کردستانه دبه آلت جبر کو شاش جیرو بید که همی پیلانین کمپلوی لسلیمانیه جبن دولت ترکی درد که جبن سری دولت ترکی درد که لی او چوا شیروت کن دبیجن اف هر دو کوزن دناوا خوده پیلانین کمپلوی آمده کرنه یعنی آلیگرین لاهور شیخ جنگی آمده کرنه حال بکی دنیا عالم دزانه کو تلیا دولت ترکی تیده دداخیانی آسایش هرم کردستان ده کلو سلیمانیه ناونداوی تیده دبیجه بحثا ناو سگوانه کی دیگه سگوان یعنی او کسی نشان دگرن ناو اون چیه سویقاستچی یعنی سگوان اون ربوار قدرت بحثا ناوی دکن ربوار ده اطراف خود دبیجه یک جه چکین سگوانی یک جوان چکدا سگوانی دویا بو جالی فرماندار دوپشکی یعنی کوما گریده لاهور شیخ جنگی و بهاتا بکارانین yani silah ki suikastı ve jali viyava batı sekvane ki fermandar dupişki jali viyava batı bakarani ve sekvani dazanin ku Lahor Şeyh Cengi bir raketiyana va tekili jeragotiye ciye ki heye dvet biçi vedere durahiya dına bera vici ve hatta debaşane de to bipive ka çen metroya veje az rabum çumu dere men piva evci 600-700 metre duri vedere bu duri mala بافل طالبانی بو به درونان ایرشی دابشان بیکرن پلان اوه لاهور شیخ جنگی و بچوی داره داخویانیه کی بخونه پلانا کومه به وی شکلیه پشتی کو بافل طالبانی اگر وره کشتن هزه که جالیه اجی امین و اوجی برپرسه که هزین اولهیه و اوجی دچوی داره یعنی مینا کو کی کریه نایزانین
dibin fermandariya Polat Şêx Cengî de ew biçiya debaşanê paşê jî Lahor Şêx Cengî ji debaşanê daxuyaniyekê li ser navê yekî di Niştimanê Kurdistanê belav bikira. Di wê vîdeoyê de sûcbar kesê ku tê sûcdarkirin dibêje hewl hatiye dayîn ku di êrişê de çendîn dron jî werin bikaranê. Niha dibêje em ji bo perwerdeya li ser dronan em şandin Ukraynayê. Meçûl li wê derê perwerde dît. Paşê jî li hewra zaneftê ya li nava sînorê Hewlêrê Hacî Emîn atölyeyekî hilberîna dronan vekiriye. Piştre jî beşekî ji dronan ji bo Sulêmaniyê hatine şandin. Ev hemî hevanno. Niha ev îdian e. Di hepsê de kesên ku îtiraf kirine wisa dibêjin. Niha ji bo me em dixwazin di pencerekî din de li meselê binêrin. Ev hemî tiştek ku niha me xwend ji we re îdian e. Lê rastiyek heye ku dewleta Tirkiye beriya niha bahsa kuştina Bafıl Talebanî kiribû. Bafıl Talebanî di çavê dewleta Tirkiyeyê de yek ji wan kesan e ku divê ji holê we re rakirin. Bafıl jî Lahor jî her du jî alîgirên Yeketiya Netewî ya Kurdistanê ne. Dewleta Tirk pir caran ew şiyar kirin. Tekîliya xwe bi Rojavayê Kurdistanê re bibirin, alîkarî nedin Qandîlê, kesên ku ji Qandîlê tên tam berova jî giriyê wan bikin ku bikaribe dronên dewleta Tirkiye bikaribe li wan bixe. Ji ber ku van her du kuzenan ev teklifa bêexlaq red kirin, dewleta Tirkiye dest bi gef û tehdîtan kir li hemberî wan. Pêşî di meseleya bazirganiyê de ambargo danî ser Silêmaniyê, ferîna balafiran ya li Silêmaniyê qedexe kir, ew tecrîd kirin, niha jî hewl didin bi fitne fesadî van nakokên di nava her du kuzenan de bikar bînin. Ji bo têkbirina wan yanî bi kevirêkî dixwazin li du çûkan bidin. Yani ez dibêjim asayiş dibe nekeve nava van xetayan. Wextê ku nakokî mirovan hebin, merû li hevû du tehdît bike, dewleta Tirkiye hema dikeve nava faaliyetê û hema yek ji wan ji holê radike yên jî her duyê ji holê radike, bi vîya we kuştina wan dikeve stûyê hevûdû. Baye tê zanîn çima hevalên me ê Başûrê Kurdistanê haya min ji van meseleya tune nizanim. Dezgeha asayişa Herêma Kurdistanê niha iddia dike ku îtirafên wisa hene, komployekî wisa hatiye amadekirin ji aliyê Lahor Şêx Cengî ve ama em bawer nakin. Em nizanim Ronî tu çi dibêjî keremkî? Tiştê tu dibêje zaten kêm dide min îje gotanî ji erêkanek em di pencerak din da jî binarin. Yani ez jî bixwe va tiştê tu dibêjî hem ama ez sedîn nolû nehîvî dibim. Lê kam em di pencerak din ra, di teqak din ra, di qapiyekî din ra, di deriyekî din ra. Êzeke demekeke wisa çi bûye îro Kurd cem hev her alî bi yek dengî dibêjin di vê qeyrana îro rojhilata navîn tê meşandin hewceyek Kurd bibin yek û eger di heman fikra de nebin yek jî ama ji bo berjewendiyê Kurd, ji bo dew û doza Kurd, ji bo axa Kurdistanê Kurd yek be. Xwedî yek gotin be. û ev jî kêm zêde pêk hatiye. Yani niha rêveberên PKK, BDP bevra têkiliyê dan û her wiha êwan û dibê çe ê Yeketiya Niştimanî Kurdistanê yanî yenekê bihevranin û her wiha Rojavayê Kurdistanê em dî çawa dibe Yeketiya Kilidar pêk hatiye û Rojavayê Kurdistanê jî her kes destê xwe dirêj dike. Yani hêlkê tevgera azadiyê ya PKK destê xwe dirêj dike, alîkariyê li Rojavayê Kurdistanê li hêlekê her wiha dîsa yani berzanî û rêveberiya Başûrê Kurdistanê û her wiha Bafıl Talebanî. Dewleta Türk wê ji bo wê tiştekî muezzem be li wê derê kaosek derkeve yekî weke Bafıl Talebanî bê kuştin ji hêla hêzê Kurdin din ve derbak gelek mezin li Kurda dikeve bi taybet li Başûrê Kurdistanê dikeve û bi taybet ji bo vê suîxasta li hemberî dibe çe Bafıl Talebanî pêk were gelek hêzên Kurd wê dîsa neyartî têkevin nav bera wan. Yani weke Kurdekî ez ê bi xwe berzaniyan sûcdar bikim. Kî bû çi bû çi meseleyê? Îro niha ew der dibe çe bi hawakî rêve dibe. Her kesê hineka sûcdar bike. Adin em li çi dinerin
adın emli çıdınarın ama kesi yani ha Lahor Şeyh Cengiz kesi ki Kurdistaniye dinarı tekliyevi Rojavay Kurdistan'ı rajiheya ilo Rojavay Kurdistan'ı jboy partiyen Kurd buya bivanek yani ki Kurdistan'ı ve ki ne Kurdistan'ı ki desteği kaderici Rojavay Kurdistan'ı ki dafiyen ya ki de ki değerre upar meseleye lewra jboy min bu buya bivanek her du kuzen jî hatta David pişkiri dana Rojavay Kurdistan'ı. Beli ez wê dibêjim. Yani em nikane îro bibêjin Lahor Şeyh Cengî ne Kurdistaniyê. Ama neyar bu taybet mît li lawaziyê te wê binabe. Eger lawaziyak heye, lawazî çi ye? Şeyh Cengî û Bafıl Telebanî divê mesela rêveberiya Süleymaniyê da taybet yani ev jî eybek mezin e ya. Eybek mezin e bajarekeke داویە سلێمانیە یان والحاصل ئەو دەبێ ئەز ڕێوە ببم ئەو دەبێ ئەز ڕێوە ببم لە هێلێکیژی ئێشا کورد ڕێمە دەدە لە هێلێکی ئێشا کورد ڕێمە دەدە ئەو ژیانێ عیبەکە شەرمێکەکە مەزنە لەسەر وێ ئەو هەردوو کەس پازن هەفتە بکوژە ئەما ئەو خویایە وا مەسەلا ئوکرانیا ئەو کەس چویە ئوکرانیا چونکی ئوکرانیا و ئەو دەبێن چە ئەو هەرۆنن ئەندرۆنن ئەنتوچێ ڕا ببێژە دەولەتا تورک gelek li wê derê bingeha wê avê teknolojiye heye li Ukrayna û gelek bingeha vê teknolojiya xwe ya ki niha tedî ji bo nizanin çi bikartîne pirê xwe ji Ukrayna tê yanî perçe malzeme her tiştê xwe ji Ukrayna tê welhasil ev xwe jî zaten tiştekî mirov dixe gumanê yani ev kes divê min çûye li Ukrayna perwerde diye dewleta Türk wexta têkiliya wê tiliya wê hebe wînî Ankarê wê bibe Ukrayna adın tiştekî dîjeye ev neyartiya dewleta Türk ya ki li hemberî Süleymaniyê ya ki li hemberî vê malbata Telebanî û bi taybet Bafıl Telebanî demeke dirêje em zane û dewleta Türk dîne ziman û ev kesî wênin analîza dikin di televizyonê wan da ço di desta dane her ro li ber ekrana ço desta dane zaten vê dibêje ev ambargya li ser Süleymaniyê zaten diyare adın ev mîtên hatin girtin li Süleymaniyê hatin girtin û adın ev mîtên ev rojnamevanên me jinê me kuştin li Süleymaniyê kuştin û adın ev êrîşa hat li ser Mazlum Kobanî li Süleymaniyê hat ser Mazlum Kobanî tî bîrate ne wata tivana hemiyet tînin berhev daxilî dewleta Türk ya ji derheqê Bafıl Telebanî ra tînin berhev dibe Lahor Şeyh Cengî ji bo îtex bi dewleta Türk ra mîtira ketibe îrtibatê ev ihtimal ev guman mezin e ama em ev dibe û an nabe lê em zane dewleta Türk demeke dirêje li pê Bafıl Telebaniyê û a dijî ev pêvajoya aştiyê ya ki fermandara jin a Kurd besê Hovza tedî hat wê derê daxuyanî da û çekê xwe şewitandin evana jî hemî dibe çe yani dîsa Bafıl Telebanî û wekesa ne organize kirine li wê derê jî mît jî bû şahîd heger têkiliya Bafıl Telebanî û tevgera azadiyê çi qas Kurd te çi qas baweriya wan bev heye ew jî dîsa diyar zaten diyar bû welhasıl tabii ki tiştê destê min da agahiya tu zanin pir çûçik in dewleta Türk hîn bi agahiyê mezin hîn bi tiştê mezin zane kîl ku hatiye parastin kîl ku derê çend smahamaye çawa bûye çi bûye bana hemî destê dewleta Türk da hene muhaqqaq li gorê min weke şahsî son gotina xwe dawiyê divê mijarê da bibêjim li gorê min ev pîlan kê çêkiribe çi bi dewleta Türk li paş perdê dewleta Türk e Li nêzîkî paytext Şamê di êrişa hewayî ya İsraîlê de 6 askerên heteşeyî hatin kuştin. Êriş li herêma Kesûhê ya li Rojavayê Şamê pêk hat, rayedarekî Wezareta Parastinê ya Hikûmeta Demkî ya Sûriyê diyar kir ku herî kêm 3 asker li avahiya tûmena çirûçaran bi êrişa dronê hatine kuştin. Li gorî nûçeya Sana jî li gundê Tarnaja ê li platoya Golanê di êrişa İsraîlê de sivîlekî li wê derê jiyana xwe ji dest daye. Wekî din yani 6 askerên heteşeyî hatine kuştin di êrişên İsraîlê de divan deqeyan de jî êriş didomin. Niha nûçeyekî din heye dixwazim ji we bixwînim hevan nû ev meseleya Elewiyan Federasyon ragihandiye veya mühîm e em dikarin çend şîrovê din jî bikin binêrin têda netewên yekbûyî heye van însanan
cesaret bawer dikim lambeya kesk ji ew girtine ji netewê wê girtine û piştgiriya Rojavayê Kurdistanê jî heye wisa xuya ye. Konseya siyasî ya navend û ya Rojavayê Sûriyê ya Elewiyan Federasyon ragihand. Hevan no Konseya siyasî ya Rojavayê Sûriyê eleqayî bi Rojavayê Kurdistanê tune. Yani Rojavayê Kurdistanê çewa ku Rojavayê Kurdistanê ev jî Rojavayê Sûriyê ye. Nasibê dust em nûçe pêşkêş bikin ez tirsim tevlî hev bibe yani. Konseya siyasî ya navend û Rojavayê Sûriyê ya Elewiyan daxuyaniyekê belav kir ji bo Sûriyê banga sîstema federasyonê kir baweyekê fermî. Li gorî konseyê federasyon wê aştiya civakî dadweriyê misoger bike ji bo nakokî navxwayî çareserî mayînde bike. Binêrin ev çend roj em çi dibêjin ji bo Kurdan wan ji bo xwe îlan kiriye. Binêrin dadwerî aştiya civakî û adalet yani misoger bike ji bo nakokî navxwayî çareseriyekê mayînde dixwaze. Di daxuyanî de hate diyarkirin herema federal ya ku ji bajarên Laskiyê pêkte, Tertus, Homs beşek ji gundewarên Hamayê pêkte wê li ser bingehekê medenî û layîk rêzgirtina li mafê mirovan ava bibe. Yani federasyoneke layîk çi ye? Hakimiyeta ol li ser rêveberiya siyasî tune be. Herkes ola xwe li mala xwe dikare pêkbîne kî ji kîjan ol û baweriyê dînê dibe bila bibe. Ama rêveberiya siyasî dibe temamî layîk be, demokratîk be, wekeviya jin û mêr tê de hebe, hilbijartin hebe. Konseyê teqezî li ser pabendbûna xwe ya biryarnameya hejmar 2254 ya Konseya Ewlehiya Netewên Yekbûyî kir, da zanîn ku divê di nava 18 mehên pêşiya me de desteyekê rêveberiya veguhêz were avakirin. Yani di 18 mehên pêşiya me de hikûmetekî vê federasyonê tê avakirin hevan. Hikûmetekî demborî heta ku hilbijartin çê bibe. Baş e, destûreke nû ya demokratîk wê were amade kirin, hilbijartin azad dibin çavdêriya navnetewî de wê bêne li darxistin. Çi xweş e? Xweş e tiştî aynî tiştî millet ji bo Rojava dixwaze. Dünya alem binêre ê Rojavayê Kurdistanê xweserî heye jî dîsa jî îlan nakin. Her wiha konseyê banga li darxistina kongreyeke niştimanî ya berfireh ya dibin sîwana Netewên Yekbûyî de kir. Yani bang li Netewên Yekbûyî kiriye werin kongreyeke niştimanî ya berfireh ava bikin ku herkes bila tê de xwe îfade bike çavdêr Netewên Yekbûyî be ne dewleta Tirkiye be. Ev jî pir mühîm e hevan no. Ronî Keremke. Mamosta yani tabii ki Rojavayê Kurdistanê berxwedanek mezin dike, rêveberên wê berxwedanek mezin dike, bejna xwe berhemiyet dewînin. Ji wan kesana ji wan canû û camgîrana ra ji wan lehengana ra bi rastî bi tu gotina min hîne li ber xwe didin û ez bawerim jî hesasiyeta gelê Kurd xweş li ber çawa jî dikirin dibînin. û ez bawer dikim dibin perdê ra jî ev tiştê em lê difikirin, ev tiştanê em çî dikin, ew ji wan jî xweş bikartînin û wayê em dibînin zaten nehew jî tabii ki hesasiyetek wan din heye. Gelek deverên dibe çend eşîrên Ereban yek nijadperest bi taybet deyre zor yek lêbelê dîrokê da jî tabii ki hinek aleqa min arkeolojî ji demekê hebû, hinek dîrokê jî hebû. Welhasıl deyre zor e wa xaxa Kurdaya dîrokî ye. Qala dibe çek kemeran Ereba dike gelek deverê nüfusa xelkên eşîrên Ereba hatin xistinê û Kurd ji wê derê erdê wan jê stend ji her deverê em gerek wê jî li ber çawa bigire. Yani dîrok ji kengî de dest pê dike. Li goreyê Tirka dibe çe nizanim ji Malazgîrtê de dest pê dike, ji goreyê İsraîlan dibe çe roja Abraham nizanim ji piçûyê ku dest pê dike. Herkes dîrok wî heye. Kurd jî gerek dîrokek wî hebe. Dîrokek wî hebe. Dîroka Kurd wê çel salê dawiyê be an wê dibe çe dîroka meda û hûriya û nizanim wan hasıl be. Ewceya dîrok do ye yani em dedî xidiya ma dibe çûye 1000 salî 2000 sal. Heyran ev di dîrokê da do ye do.
ده امری گردونی دا مسقاله کی زرقه والحاصل كردشي قالك بقى هشمنديا كوكا يا خوجي خدي بك شي بك و بالتايبت بفي قص اعلان كرنا قصريا علويان الكرد دي جنوبي و تشتين بري دخستن باور دكم نكاني ديوان ازج بري دي سوريا نس سوريا بري يوج بجنام ازن انتجري شامي بنواب او نما يدي تي انتجري شامي تي انتجري درزيا تي انتجري علويا تي انتجري كيشاني ببه آن حوجه همه انتگری تببن چونکی یه پرگلاوی هیا یه و 14 سال لسر نگاهی هر تشت آوا کریه و هی نکتیه لبر خدر رخ میریش این ترکی لسر هین لسر نگی خویه رخ من اف 20 نجات پرست هر رو گفالی دکو واد که هین لسر خویه تویه روجوای کردستانی حوجه او بان روجوای کردستانی که ببیجن او دبیت چه اف ترجمه وهي وربنا بار بك يعني اف شام ببيجه آدم ببيجه اما آدم شيء جبوي قال لي كرد بيش روجا قال لي كرد ميناك مزنه الشراده لهنجرك هبانا جارجان الشراده ما تشيك يا ما تقول لهنج تنبج لهنج كي افا بك داك جمره بما ميناك فرمسليه وقت ايروج كردارا ميناك لازم روجاي كردستان جبوي كرد ترجيدن حوجيه بما ميناك يعني ميناك قمتنا به مالا ماشي وتيه الجم كردات تشت هري زيده هي لهنجن جبوي والهنگانا خبيين دركي جاري ام ديرو كوان فرمي بنفسينه تي كفند بي چم مزيان و اهان بردا ودا بابي من جمرا وارگه هيك لازمه حوجه اگيد جويان اگيدي مزن دوريشي عبد يلوي اخي دبي چر بپاريزه شو شهادتي ويرو غوراوي ديل هاتيه قلتن او عشرين عربايه بيرا شهر ذكر يرو هاتيه غوراوي ديل قلتن عطشان والحاصل ترنا نكب براهوال نبي نجات پرسته حوجيه ام غوراوان كانوا بباريزن غورا عجيدي مزن لقيه نزانن غورا عجيد جويان ديل هاتيه قلتن غورا دوريش ديل هاتيه قلتن جمرا پارسته هيك لازمه لورا روجاوي كردستاني دیندار جوال هنگانا را دا کشگوری وان را پارستگاه آوا بکه جبوی تر کردستان اکسر بخواه اعلام بکه حوجه اشتفاقاتی هم دبیجن یایرو روژوای کردستان هر فدراسیون خواه مسوگر بکه 20 سالا ریوبریا که کوارا خورد چه کن یه اکنومیاوی بریوه دبه اربابی وی کارابه هم هر کس ناس بکن هم ببیجن واو چه حاتیه چه روشی یه کلاوی شوانیش پدانی به نبه وره به دبی چه بر پرسیاری نزانم چاندی آن ایدن حوجه پرگاله که گنی گندلی چه نبه حوجه وکه زیر ببرقه ام ببیجن واو دنیا لیرا به تماشی حوجه دزین نبه حوجه مازوق نیدزین حوجه پره نیدزین حوجه هر کس ملی خوابدن هم وکه موریانه دیدی به ترکی دبین قارنجا بشغله داکو امجبوی نتوا پا یادن یاد بندست ام را میناکه که آوا بکه وقتا هر کس روجاوی کردستان اوی پر مسئله یان پیرو فدراسیون جی اعلام بکه کردستان سروای حوجه اف پرگالا هیا ریوبریا که گلک کرد بی مشاندن حوجه کسین ارباب وی کاری ورسر وی کاری دبی چه ناس و دوست و هوال نه ایرو اکادمیسین این کرد لاوروپا لجهان تجنن دهیلان دبی چه اکونومیه دا دهیلا زانستی دا دهیلا تکنولوژی دا دهیلا پرورده دا و هر وها و دو یونیورسیتی جهان یعنی هری مزن دادخنه حوجه جوان علی کاری بگرن تو نبیجی یا و ننیز ایدئولوژیا منه یا آنجمن نوا آنوا ده جوان برده مزن بفکره تو مزنش برگه تو مزنه تو پارتیا عقیدایه تو پارتیا عقید جوانایه تو پارتیا دبی چه ابو لیلایه تو پارتیا گلهات گبارایه تو آهای مزن بفکره بنیرن دبک و ددمین پیشمده هوانو سürprizek jî çêbibe navend raqabe em nizanin dibek û çêbibe kan binirin siyaseta li rojata navîn her hefte diguhere ya Rojavayê Kurdistanê jî dikare biguhere em nizanin em li bendê ne ji Rojavayê Kurdistanê tu Kurdekî tavîza nade hevanno mala wê ava ji kerema xwe re bibin endam bibin abone vê kanalê bi pêş bixin ku însanê mîna me bikaribin dengê xwe bigîrin civakê bigînin gelê Kurd û Kurdistanê her hebin mala wê ava gotinek dawiyê ku xatir bixwazin naw pê ve Kurd gerek nerin Şamê
عوجه جولانی وره حسکی سلاو ریس